Kolasib District Level Fire Prevention Committee le National Service Scheme Government Kolasib College te Kawnpui hotin Kawnpui Bangla hapta sangni somni pali hon bo inkar nei ane dia kon khutlang pol sang shrai tu te joint meeting chuan Kolasib District Table Tennis Association 10 rolui tui khur college veng le dia kon inrinni a hol sakan tu mek chu andu lao Kawnpui police chuan inrinni khan Kawnpui mol khang le kham rang khwa a thir chia le khom thin te an ko khom thir tu te chibei ule Zoram Medical College CHANCHIN THAR lo ngai thlak chun zomang Lungnat na nei te tan free cardiac camp wat sai ani don Health and Family Welfare Minister Pilarin Pui malak na in Mizoram Sarkar Health and Family Welfare Department le Sri Ramchandra Medical Center Chennai te tangkop chuan February ni ko achangani som sangni somni pali zertop ni le inrinni zing dar ko achang hian OPD State Referral Hospital Zoram Medical College Falcona lungnat na nei te tan free cardiac camp an buat sai dona he camp kaltlanga lungzai ngai mu chwate sen sau cho Sri Ramchandra Institute of Higher Education and Research Chennai Sastra University le Sri Sankara Heart Foundation Chennai ten antum dona hospital sen saute thlenna le Chennai atanga holena return ticket he sponsor to ten antum sakdona kallam sen sau ero mani intum tur ani thungang damlo bakah mani try to attendant pakhat thlenna an le hona tumsak anni bokang free cardiac camp hi minol puitan nilavin Dr. Ten lungzai ngai ni an hmu chwate le enkawl na mamote tan bi ka duan ani a registration hi in entirni zing dar kwa atanga dar som pakhat chungin OPD State Referral Hospital Zoram Medical College ati turani in entirna le khalui kentel turani ang Kolasib District Level Fire Prevention Committee le National Service Scheme Government Kolasib College te Kawnpui hotin Kawnpui Bangla hapta sangni somni pali honna huncho St. Joseph Parish Hall Kolasib manani a Mizoram Legislative Assembly Deputy Speaker Lalruatkima Kim Kolasib bial to MLA chuan khwale ni in Hmeichhe Kholen pula fam ki chuan mi zote cho pi le pu hun lai tanga tlang ram lo nei mi kumtin a lo har thin kan ni a ma se kan pi le pu ti khan Kawnpui ti chwa an hlau emema uluk ta ka me kong sialin Kawnpui ti chwak lo turin an film kor thina ti tun lai huna kan Kawnpui kan ti chwak na satalu tuk chu ve omati tho soin ram ngo hludna le Kawnpui ngong anei poizia kan in zertir war deu deu trol ani ati a khorel thil wanga Kawnpui chwak chu ombok ma se atam zok chu mishing om hlei le in thada wanga ni a kan film khorna atangin Kawnpui chwak tor tam zok chu pumpil thei ani ati Khwalen chuan department malak na thlop tat to village council le tlom ngai pol te inpek na fakin Kawnpui chwa changa tlom ngai chhel tora thok chhuak thin te chu chhuanomati thu asoya Mizoram in kan thil nei hluber te zingami kan tlang ram moina te kan ram ngole achunga cheng nung cha le khwal zin te hip na man ruatan tangkai taka man theni a chumi tor chuan kan nom sipna atan silai kan select thin te ramngo kan ti chereu thin te hi sima Kawnpui chhuak tor ven le ramngo le nung chahum hal atul tak zetani ati Kawnpui chuan ngo le achunga cheng nung cha te aswata tuina le borak thianglim na sataka ati nasatakin ati chebok ti soin thapui thoa Kawnpui chhuak tor venga ramnom jok siam tura ramngo le nung chahum halkonga tha tho turin mipuite chu asomani Kawnpui Bangla hapta honna hian PCI Kolasib Veng Tharbial to Pastor Reverend Lalruatkima ngaral te chuan hun saramanga Kolasib DRDO Project Director Pulal Manpui chuan inlom na thu soin DLFPC Member Secretary Kolasib Forest Divisional Forest Officer P. Margaret Lalram Chani chuan report pe a Government Kolasib College Assistant Professor Dr. Zotan Sang chuan PowerPoint presentation mangin mipuikal khom te chu Kawnpui le angong poizia zertira Kolasib Forest Ranger Officer Pilal Tleipui kai shwain mipuikal khom te chuan ram tikang lo tur le Kawnpui ven konga midang te zertir turin thutiam an chamrwala zaithiam zaite ngai thlang ni in Kolasib Forest Division Assistant Conservator of Forest puthan lian haunar chuan lom thu soin huna kharani Voin Fire Prevention Week honna a hian sarkar official te visilet lom ngai pol IO te chanchin bumi le Government Kolasib College zerlai te antelani
Kumin Fire Prevention Week he February ninga atangani kwa sangni somni pali chunga odona thupuya thapui tho in kang mai chuak tur venga uti chu thlanane week chung hian Kolasib district chunga kang mai ven na lama inzerterna warzoga kalpui torin VC le tlomngai poltinen thokhawin department lamin ma an ladona media kaltlanga thu chwati chwa video clip siam caution in khoma thu puantir wantlang tlang au manga zertir na puan le zirlight tan essay le inti serna dangbuat saide potumani a kangmei ven konga thokcha khwati soimoina village level fire prevention award sangni somni pali po siam le tum ani Kolasib Forest Division Noya Range pakwa ani kumchungkhan kangmei ven na konga malak na sang kalpui ni a kumsani somni pakata tanga somni pani chungin Kolasib district a ram hekar za som pani point panga biala zaw kangin hectare som pani point som pathum panga jo forest area ni a kumsani somni pani atanga somni pathum chungin hekar za pani point pani paruka zaw kangin hectare thum cho forest area ani kumsang ne somni pathum atanga somni pali chungin hectare somriat pasari point pani zaw kangin hectare pani point panga bia cho forest area ni thonga ram kang hi kumthum chungin atlatniam zong in akalani Fire Prevention Week him Zoram kumsang ni atangkhan manchan ni in kumin hi tum somni pangana ani a kumsang ni pakwa atangkhan district le village level fire prevention award samchan ni in ni kumsang ni somni pathum khan Mizoram district sang zinga Kolasib district chuan kang mei ven konga district ti thalom man pathum na adongani Diakon khutlang pol sang shwai tu the joint meeting chuan Kolasib district table tennis association 10 rolui tui khur college veng le diakon inrinni a hol sak an tum mek chu an du lawa rampum huap pu a tui na hum hal kan boy pui mu boblaya wantlang tui khur man lai le hum hal lai len list siam nan he thil ni theya kan ngai law an ti he malak na hi ti top tor le len list an nei po cancel tura malaturin Kolasib DC pujon LT sang ne na an thlen thu chwa introman siam danin KDTT 10 hol sak an tuma wang hian rolui tui khur le anara thing le mauti chiatani a helai ram hum hala thei to palo chei bola mimalin nei an tum po alo dang ngar tu diakon wai me te shat puina le phalna omlawa len list of number 8 of 2022 Kolasib district table tennis association minga om hi cancel ni se kan du bok wantlang tui khur man lai le hum hal lai len list siam nan he thil ni theya kan ngai lawa len list hial an nei thei hi makan ti le a arang thei angbira cancel ni se kan du ani an ti joint resolution a hian TT hall tor sakme khian tui khura bualin ati chebok ni in tarlan ani a heiba ka annar lama thingle mau kitin bankhur an lei vung hian tui khur ati chea tui khur pan step pa tak bankhur lei ani boka hall sakna tor hi mun hi kongchep le te tak ani a kongkwal lai taka hol sakhian lir thei avei wak te le helai zo to te tan chet swal a hlom don hle ni in an tar lang bok joint resolution hian VC baka YME MOP le Hmeichhe tangin president le secretary Thudawn mingan ziaka hol sakmek ti top tor le land list cancel torin borsa pujon LT sang an hena hian lekha an thelut bokani Kawnpui police chuan inrinni khan Kawnpui mual khang le khamrang khwa thir chia le khom thin te an kau khoma thil ruk te le lo tur an chatir ba ka rel kong siam na manrwa an no le khom te chu an lak sak bok Tarlan to angin railway company sang bungrwa te abon sahle a tunnel chunga rel kong chhuat kil na te a chhuat pha thir phek te chu ruk bo ani thina wangin Kawnpui police chuan hetiang ruk ching te hi chuizui an tuma ruk ru te laka dan angin action lak an tum thu an soi to ani Hmeichhe naupang Ruthi Lalpekhlui Kum pu F Lalruatkima fanu Kawnpui Bangla Veng chu uise vangin Zoram Medical College enkawl mekani Thudawn danin Ruthi Lalpekhlui hi inrinni zing dar kwale dar som inkar vel khan uina se a ui hian a biang le lam ve bakah hmui-ah se a Kawnpui damdawiin jection nghal niin Kolasib damdawiin atangin ZMC a refer ani a Tunah hian thil tuiril bak ala ei thei in ala in thei lawa he an van doina to a hian uine tu te chuan atula piang an boipuya anin enkawl na sen sau chungchang po thei top chainan boipui ni in Thudawn na chuan soe Ruthi se tu uipo hi nimin khan tal ani nghal ni in Thudawn na chuan soya Ruthi Lalpekhlui hi Kawnpui Primary School V class 1 zirlai ani
Mizo Chief Minister Pulal do Amachuan Ram Sarkar Somdin Hunin Atlin Ngang Lawa Vangin a enkawl theitu tinhena Lengpui Airport Chohlan Mei tu Rahmalak Mek ani thu soi inrinni Kulikon Hospital Antlona a Chief Minister Pulal do Amachuan kan airport nei chun te hi tha se changlung se chuan tham ni se kan du a kan sum nei atlin ngang si lawa chu wangin enkawl thei tinhena hlan hi kan du dan ani phata ani ati sum tam tak sengin Lengpui Airport chei thatna thoktu kamrula tinna achia thu soin Pulal do Amachuan Tunah hian anna achia in estimate lawang hlirin an thoka Tunah tak phei chuan hna hi an thok lei thei to lawa na thoktu chorban ringot po chengvebel changa vel ba an nei ani ati chuwang chuan labor tur po an hmumang to lawa amang an thlage mema poisa an lo latnimin an lo la deuh vek to si ati nge na hi awang emani ati ZPM Sarkar chuan quality thalo an du lo ti soin Chief Minister chuan Chief Minister Office en diktu da ani to a na reng a thatur ani a hun taka an zo nge bok tur ani ti in hetiang hi mi pui rongbol na me ani lo thule pathian rongbol na ani awangin Sarkar official le tepo thil tha an du a an ni po in tu le fa te chom tlak na tha le rin tlak na an thok zel don ni in a soibok Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. H.T.C. Lalrin Sanatsuan Nitni Tlani Sangni Somni Palia AIR Aizola Atakum Si Lawami Soranga Ziaktu Le Dota Artist Tel Record Anga Ziaktu Mi Patum Teshem na Inkar Puang Special Court Chuan Thuboy Siamani Laya AIR Aizola Assistant Joint Director Zosan Zola Chukum Lichung Jail tang torle cheng noi ruk choi turin shema poisa hi apethei lawani chuang hum thum atan belang AIR Aizol Program Executive Pilal Nunziri le LDC GDL Kawnpui te chu company zel tang torle cheng noi ruk choi tur ve na shema poisa hi an pethei lawani chuang hum thum an tan belangai don ani tarlan to angin January sangni sompani atanga June sangni sompani inkar chung khan chuti hun lai All India Radio Aizol Station Assistant Director Puzo Sang Zola Program Executive Lanunziri le LDC GDH Lalruatkima te chuan All India Radio Aizol Station thoktur angin atakom si lawin Casual Production Assistant somni zek chor anga inziak felin heng ho hi tum som nga pali zet chor angin ze ania Hetatana Sarkar poisakal ralcho cheng noi ni sing ruk zali somni pali ni chodani anni pathum rahman na in atakom si lawin music artist somthum pakwa zet hla record anga tarlan ani boka hetatana mi poisum kalral hi cheng noi ruk sangriat zakwa som paruk zeta chodani AIR Directorate Ashwani Bhagwan New Delhi in budget estimate sangni som pakata changa som pani atan All India Radio Aizol ni na Northeast Special Package Noya Cheng Noi Red Le PPSS of IEBR Noya Changin Cheng Noi Somriat Paruk Point Pasari Pathum and Pek Hoi Ching Pena Po Anni a he thu boy ngai to na hian CBI lam thu shetu mi somni pakwa Z court thu zofi anni a lekha le tul dang court a phaulan po CBI lam hian mi sangkhat za somnga pali zet anne ne CBI hian an thu boy hi court a fin fia zawin GDH Lalruatkima hi program secretary ani angin Zosang Zola head of programming le Lanunziri program executive tenen in Thurwalin hetianga atakom lawa casual production assistant mi somni le music artist mi somthum pakwa te hi chhor angatar langin hetiang hlo tor chek manga boy puin cheka po hian GDH Lalruatkima hian ming sign sakve thina Lanunziri hian music artist tetan performance certificate po allow siam sakle zelani cheklem paruk chu Zosang Zola hian SBI Aizol branch Anhwaya Thoglal Ram Tiama LDC Shrine Diklau Taka Poisa Alak Chwapo Amange Hian Apom Nge Chu Vangin Section 120B IPC le Section 13 of Prevention of Corruption Act 1988 angin Zosang Zola Chan Mari Aizol Lalnunziri Tui Khwatlang Aizol le GDH Lalruatkima Khatla South Aizol te hithiam lau chantir anita ane Khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni